umuntu amenye ukuri imbere y'abandi. Abagize ubuhanya mu bantu ababaye umugisha ku Mana, abagize umugisha ku Mana ariko ababaye umunyamuhanya mu bantu. Ubundi stile z'ubutumwa ni zibiri, nukubwiriza abantu bagahinduka cyangwa bagakwazika. Iyo badahindutse cyangwa ntibakwazike nta butumwa wavuze. Ubundi iyo abantu badahinduka kandi ntibagira iyo abantu badahindutse ariko bakarakara haba hariho amahirwe ko bazahinduka. Nukuvuga ngo bapfanye umugayo bapfanye umugayo. Ni leta rero se ryorinduka kubatumira ryari naba ndekereza ko no kugenda cyane purusa zikeya nibo bavuga butumwa. Abandi ni intege nke zituma baguma kuzerera. Twebwe tutazi gutandukanya ivuga butumwa no kuzerera. Umuntu yazerera cyane bakamamwita evangeliste, aho gumuhonya ko yataye urugo bakamwita evangeliste. Twe tutazi kuzerera nivuga butumwa. Nibande niba Yesu yarashyize mu isi sikikanga, nibande abagabo bafite ukuri isi yo kwemera ngo ibakunde. Yesu aravuga ngo niba banga muzamenye ko nije babanjije, kandi niba bagirira nabi batabahoye kuba bakazitereyemo cyangwa ngo babahore kwiba cyangwa arije babahore, muzaba mubaye abanyamahirwe. Abaririmbyi bararinduka bashira ubwoba, baravuga ngo bamwe muri abo banyamahirwe, bamwe muri abo banyamahirwe ngo babaciye ibihanga, ngo bageza bakwitwa ntibemere kurokorwa, ngo bakunda kuzuka kurushaho kuba kwiza, ngo bakubitwe bategwa amabuye, ngo bakaza bumva bakeneye kuzuka. Bafashe Petero ngo yumvishije agiye gufana icubahiro. Nta muntu uzi ukorera Imana afite icubahiro.